tobasa. Biz bu yollar yaşamaz. Ağırlıklar bu saçlarımız. Niketkenin bilmi berkende. Varımızda yazma şirkinde. Koya baralgan bu dünya. Kim yazmış kimler kolunda. Kimler kimin yarası. Vakit yolun işek tabası. Ko'rib chiqsangiz yararli. Video kabinetimda bo'lgan o'sha voqealarni bo'lgan kabinet. Hozir endi ijro maqsad bilan ikkinchi kabinetdan indoksion xonasiga solinadi. So'ng bu shunday yo'l zo'rsiz. Как люди. Побежав по садам и по полю, напоив цветы леса, подышав родным воздухом воля, поднимается выше. Поднимается выше по колени, прекращается в воду. Это называется видеть.